Kanal Eksplozije vam prikazuje. Goca je napravila haos kada je videla kako su zadrugari zapustili celu kuću. Potpuni rusvaj u zadruzi. Goci pukao film. Bivša zadrugarka nije mogla da veruje da zadrugari ne vode računa o prostorijama Bele kuće. Zadrugari su celog dana željno iščekivali dolazak Gordane Džehverović, koja svake nedelje proverava kakva atmosfera vlada u Beloj kući, ali kako zadrugari održavaju prostorije velelepnog imanja. Po njenom dolasku nastao je pravi muk u Belu kuću, a Goca je odmah očitala lekciju i skrenula pažnju zadrugarima na šta posebno treba da obrate pažnju. Nije dovoljno samo da se prijavi da se očisti nešto i ne očisti se. Ko se prijavio za garderober, a znam ja, Maja, ne možete ovdje da sakrijete stvari džakovima da ja ne vidim, kritikovala je Goca zadrugare. Goca je potom sa vođom Mimom i omiljenom zadrugarkom Ionom obišla celo imanje te nastavila sa kritikama. Prljavo štrokavo, svaki put sve gore i gore, ovo se ubuđalo. Vikala je Goca na zadrugare. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.